Le CASA de PAPEL cyangwa Money Heist igize igikundiro kidasanzwe. Uwayirebye wese ahamya ko ari filime saison ziza mu mateka ya sinema. Uyu munsi nakoneje amakuru atangaje amakuru kwayo kugeza tuyizi nuko twayibonye. Reka mbere mu bakinnyi bayikinnye b'ingenzi tuzi ko buri wese aba afite umujyi yitiriwe, ariko muri bose Professor we nta mujyi yahawe, gusa bamuhaye an official name yafashwe nk'ibanga. Iri zina ryitwa Vatican City. Yego koko Professor yari afite izina ry'umujyi rya Vatican, ndetse mwakunze kumubona yambaye lunette, ariko muzo musanzwe nta kibazo cy'amaso agira, kuko byamusabye igihe kirekire kugira ngo amenyere kwambara lunette n'amaso arwaye. Ngaya makuru kuri Professor wakinnye Le CASA de PAPEL. Muri filime iriya mask ikoreshwa igihe bakinaga, burya ni ishusho y'umunyabugeni witwa Salvador Dali, wari umwesipanyol wamamaye wagize uruhare mu ihinduramatwara y'ubugeni tubona uyu munsi bugezweho. Salvador Dali kugira ngo ampe agaciro no kuma agaciro yahoranye, bakoze iriya mask abari bambara muri filime Le CASA de PAPEL. Umukino wagize igikundiro ariwe Tokyo ari mu bitangaje, kuko izina rya ryo Tokyo itari ryateguwe muri script. None wakoze film ariwe Alex Pina yagiye mu kazi yambaye umupira wanditseho Tokyo. Uwo bakoranaga akibona abonye umupira wanditseho Tokyo ahita amubwira ko iryo zina koko yambaye ryaba ry'izina yakoreshejwe mu bakinnyi. Uko niko izina Tokyo ryakoreshejwe bisa nk'impanuka riza gukunda, ndetse rikundishwa n'abandi bayirebye. Mbere burya isezo ntabwo yari kwitwa Le CASA de PAPEL, ahubwo yari kwitwa Los Desahuciados, bivuga The Outcasts. Gusa nyuma byaje guhinduka kuko sene za mbere n'ubundi bigaragara ko baba bari kuba muri bank, birangiye bayise Le CASA de PAPEL. Igitangaje ku izina Le CASA de PAPEL ntabwo ari translation ihura na Money Heist ariyo zina yahawe mu Cyongereza, kuko film ishingiye ku amafaranga byatumye ihabwa kwitwa Money Heist. Naho ubundi Le CASA de PAPEL muri direct translation bivuga House of Paper, barabihinduye birangira wese Money Heist aho kwita House of Paper nk'uko Le CASA de PAPEL bibivuga. Benshi tuzi ko filime yandikwa yose uko izagenda, gusa siko biri kuri Money Heist, kuko abanditsi bayo bamaze gukora lectures bayirebye bakabona kwandika indi episode izagenda. Bivuze ko ntabwo byize bandika script iyo sezo zose, ahubwo banze kureba reaction mbere yuko basohora indi episode. Money Heist yari igiye guhagarara ugikubita kuko yasohotse bwa mbere mu Gicurasi 2017, gusa sezo ya mbere yagiye gusoza imaze gutakarizwa icyizere, abayirebye amaze kugabana ko kimwe cya kabiri cy'abayitangiye. Gusa Netflix yahise yigokera yifata, kuva ubwo yubaka izina kugeza na n'ubu tukivuga Le CASA de PAPEL. Benshi mwarebye filime ntabwo mwabura kumenya indirimbo Bella Ciao yakunze kuririmbwa. Burya yakomotse mu Butaliyani mu kinyejana cya 19, aho akundaga kuririmbwa n'abagore ba Mondina igihe bigaragambyaga ubwo bakoraga mu bishanga ibintu bivunanye. Indirimbo Bella Ciao abagore bakayiririmba basa nk'ibigaragambya, bumvikanisha agahinda k'akazi bakoraga. Uko niko iyi ndirimbo yongeye kugarurwa muri Le CASA de PAPEL. Reka nsoreze kuri Jaime Laurent wakinnye ari Denver. Muri kirore ye bashakaga umukinnyi ngo ufite inseko idasanzwe. Mu gihe bakoraga cast Denver birangira muhisemo nk'umukinnyi ufite inseko idasanzwe. Muri iyi role bashakaga umukinnyi useka amasaro agaseseka, kandi koko nimba wibuka iyo hall ya Denver ntabwo abura kwibuka inseko ye. Uko niko bamuhisemo. Naho njya guteguriye ibidasanzwe utaruzi kuri Le CASA de PAPEL Money Heist. Ndi Shema Jean-Luc.